خدا نینا سر ما سپیکر و بیجار نوچیان حساب کن تماشاوان نیجا اردهجک چی ببه ام دستودیو دابن دوشانا زندی دابن جار جاران شورا دیرم برچاوی خواه ام لفت الاستودیو نال دروا چی دبم زیده ام نه آگادار جار جاران از حوالین خوین کار را روداوی دبیجم اگر بویره که وها چی بو یعنی اردهجک مزن چی بو ام الاستودیو نه امی چی بکن يعني براسيجي بفكر ناهونا بيجن دل بخين خيره دي ساتش چه بويا من فيديو جديد من حسكر هونجي ببينه تلفزيون تايوانيه سبيكر كجن يعني بيجاره كجن نوچيان دخوينه جنش كيفه عردهجا كمزن بهذا 7.7 چدمه قالك قوته استوديو چپ راست دهجا روناهي استوديو كل فاندران هون زيدا نابينن قالك روناهي هنا دهجن تدبيجي وجنش كيف بكمل لا او سبيكر جن وكاكو هيش تشتك نبوه نوچين خوا بردوام دك پیشکش دك وها نشان دك قد هاي و جوه اردهجه تنك استوديو حمو دهجه لفي فيديو تماشا بك ندريجل وني عجيب من براستي 都有一些器材呢正在往下掉。地震速报已经告诉我们了，在7点58左右呢发生的有感地震，这是非常有感的，而且呢震央看起来是在花莲地区。虽然说呢震度是3级以上地区，但老实说，目前的晃感因为非常的危险，可能不只是3级左右，大家不要紧张。这个地震感受的确是比较明显的，包括摄影棚都已经有灯架开始在倒下来了，因为摇晃的时间相当长，从刚刚地震一开始到现在可能持续时间已经有将近40秒甚至50秒左右，到目前为止都没有。قال لك الاستوديو هنا انا هفالي من الاستوديو كاميرامان واوتوكيو تماشا هوني تشبك ها تنكاري بچي دي چاو بچي ها ازهر كي بچي جاز نكارم بچم اوقاس كابلو اوقاس ميكروفون وجريدان وحمود وش بيك زي بچم كداري خدينا كم قلت يعني تشتكي بها چينا با ناج بوم ورا سري ما نجي ورا سري قال لك كرت مالا وآبا وتماشا كرو بخاطري وهم